14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи сафари навбатии кориро ба як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят вохӯрӣ бо сокинон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти гуногуни иҷтимоӣ ва иқтисодӣ арзёбӣ карданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии вилоят, рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди созандагиҳоро барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, барои амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона, таъмини нақшаҳо ва ислоҳи камбудиҳо ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин масъулони сохторҳои ҷумҳуриявӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи сафари навбатии кориро ба як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят вохӯрӣ бо сокинон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ арзёбӣ карданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят, рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди созандагиҳоро барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, барои амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона, таъмини нақшаҳо ва ислоҳи камбудиҳо ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин масъулони сохторҳои ҷумҳуриявӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Сарвари давлат бо қаноатмандӣ иброз доштанд, ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастгириву ғамхории доимии ҳукумати кишвар сол ба сол ободу пешрафта ва сатҳу сифати зиндагии сокинони он мунтазам беҳтар шуда истодааст. таъкид гардид, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда ба вилоят аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ беш аз 24 миллиард сомонӣ равона шудааст. ҳамчунин дар ин давра барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагӣ ба зиёда аз 37 000 оилаи вилоят 3765 гектар замин ҳамчун қитъаи замини назdiҳавлигӣ баҳри бунёди хонаҳои истиқоматӣ ҷудо шудааст, ки нисбат ба заминҳои назdiҳавлигӣ то соли 1991 дода шуда беш аз 3 баробар зиёд мебошад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар маҷмӯи маҳсулоти вилоят дар соли 2024 ба 1,9 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2000 58 баробар зиёд аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки нишондиҳандаҳои зикршуда гувоҳи равшани то рафт баланд гардидани дороиҳо ва сатҳи некуаҳвории сокинони вилоят мебошад. гуфта шуд, ки ҳукумати кишвар барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон минбаъд низ ҳамаи имконияту воситаҳои мавҷударо сафарбар намуда, баҳри боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардонад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафти мулоқот оид ба тадбирҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешрафти тамоми бахшҳо аз ҷумла соҳаи нақлиёт ва бунёди роҳу пулҳо дар ин самт, таъмини инфраструктури зарурӣ, ташкили ҳаракати мунтазами мошинҳо, рафтуомади бемонияи мусофирон андешаронӣ намуданд. сарвари давлат иброз доштанд, ки дар маҷмӯъ таи даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, таҷдиду азнавсозии инфраструктур ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардуми вилоят 38 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло корҳо дар доираи боз 16 лоиҳа бо арзиши умумии 5,5 миллиард сомонӣ идома дорад. таъкид шуд, ки лоиҳаҳои зикршуда дар самти маорифу тандурустӣ, нақлиёту энергетика, таъмин намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, барқ таъминкунӣ, обёрӣ ва кишоварзӣ, идораи хавфи офатҳои табиӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди маблағгузории хурд, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои муҳим амалӣ гардида истодааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалигардонии корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатиро
یکی از تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و باز هم آباد و زیبا گردانیدن شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان معنی داده نمودند. ذکر کرده شد که در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت 1021 انشاءات به مبلغ 1 میلیارد سومانی به استفاده داده شد. علاوه بر این در دایره نقشه چوبینی‌ها به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و ازافسازی 1362 انشاءات به نقشه گرفته شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که راهبران شهر و ناحیه‌های ولایت، ساکنان وطن دوست و صاحبکاران با ننگ و ناموس در همکاری با وزارت و اداره‌های متصدی برای سری وقت ساخته به استفاده دادن انشاءات باقی مانده تمام امکانات‌های خود را سفربر می‌سازند. پرزیدنت کشور همچنین وضع ساحه کشاورزی از جمله رشد باغپروری، کارتوشکا پروری، زنبور عسل پروری و چارواداری را در ولایت تحلیل نموده برای تطبیق برنامه‌های دولتی و استفاده همه امکانات‌ها در نزد رهبریت ولایت، شهر و ناحیه‌های آن و وزارت‌های داخلدار و استفاهای مشخص گذاشتند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اینچنین وضع بخش‌های صنعت، انرژتیک، ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی، فعالیت جوانان و زنان و امکانات‌های رشد سیاحی را در ولایت که همیشه زیر توجه حکومت کشور قرار دارد بررسی نموده برای اصلاح کارها و وسعت تدبیرهای سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با استفاده از اشتراک فعالان جامعه از جمله سابقه‌داران مهنت آنها را به بلند برداشتن حس وطن دوستی و خودشناسی نسل آینده، جلب فرزندان به از خودکنی علم و هنر، آموزش تکنولوژی کامپیوتری و زبان‌های خارجی هدایت نمودند. سرور دولت تاکید کردند که در این کار مهم راهبران و مسئولان شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های دهات، محله‌ها و فعالان باید با مقامات حفظ حقوق همکاری بیشتر داشته باشند. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که ما باید برای پیشگیری کردن بیگانه پرستی، شامل شوی جوانان به حرکت و گروه‌های افراطی و تروریستی و رعایت بیچون و چرای طلبات قانون‌ها یعنی تأمین ولایت قانون تمام امکانات‌های خود را سفربر سازیم. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم وطن دوست و سربلند و زحمت قرین ولایت مختار کوهستان بدخشان من بعد نیز با سرجمعی و متحدی در رشد تاجیکستان صاحب استقلالمان و وطن اجدادیمان سهم ارزشمند گذارند.